Dia cak tembik dia ni parti gudang bun kam tam ini parti gudang mi theme kam VPP. Ko VPP ko tang uap tang siao tho Hindi siao tho. Tang apa assembly kat kelam Hindi speaker au governor kami. Mesti man ko ulai dia apa assembly lada apa parlimen lada kelam Hindi Modi tau mi ki. Kam kita phak ni. Kibru ko siao bang ya sat ya ki isu apa sarok. Manda po ya po assembly no ruki tang sikit. Madam mo sakhi madam. Ke motion ne ke law department. Manda au kelam ha imbe ni kelam. Ke tu besi poi ke jingkeli hai jing to wa ke isu atau khungyat ti kulit yo MLA yang VPP ke mau lai. Manda au poi ke tu besi unong keli jingkeli men. Te kinong ya lam ni mo kwa bi jet tu kwa ku ya ki sarok ni ya awi. Henry mana poi hakat tahu ya ni ko ya kelam minut ko. Tene te daw ma wo pi ham ngat thaki cha penbet yang gini ko. Snya bai krek chitom. Snya bai krek chitom yo luti hakani penyo cho pi. Unang krek chitom cho pi. Nang yo job ka madam, nang wa ka step man gawi, man go kam ga MLA ga yo pi. Bat kam ong ai pi ime marketing udam job. Ime marketing udam job. Nei ba kam man kat ni kat kam ke record ke data go haga last election gani go dang dek ini. I ke NPP hapo khasi jan pia yo I le lak khan ru hajar ho. Le lak khan ru hajar. Mpo em khani sakayong ba bantai dor lem do udap sia ci NPP kam man kat ni. Sakayong kayong ba givin melem UMLA yang besok ra dak sia suruh I kam man kat. Ke bot yang boleh ra. UMDC yang kebayang. Warem election ini pada hak MLA hak hindi hajar vote yo dap siap suruh NPP kami man kata UMDC yang mau korban konstituensi wayo hindi cipa hajar vote ni pada pakai election MLA suruh ke IM kata malu malaga vote yang I lada pelangi kami man kata mukhanai pimdu nai kesulak wahati takani penyugal I lada yeu pelang tangi vote em chua mu boy pacarai pelang cua tangi bu em cua hai ida job lepas. Tanai te dau hak I uya krek cakap.